Okay, guys. Please, we need some focus. Koristim USB. A, okej, zapravo ne veze, možemo dati karticu. Da, pa nije glavna, rekli smo u početku streama. Glavna nije, ono, nažalost, spremna za pljačke uopće. Zato što, nemam pojma, ono, valjda ne rade te neke skripte za glavnu banku uopće. Nije do nas, jebi ga, ali glavna se još uvijek ne može pljačkat na serveru. Ja ću započet. Okej, slušaj ovako. Jedan po jedan, znači držite taoce Maki i Sandi, pa ćemo ti i ja ulazimo prvi. Okej? I onda ulaze njih dvoja, ti i ja držimo puške, okej? Okej. Ajde. A sve vreme držimo puške, znači vas dvoje držite puške dok mi radimo, pa obrnuto. Okej. Možeš Odmah da opucat ih sam. koristimo. Pukni. Ove, jel? R. Na nišani R. Čekaj. Hoćemo da iskoristimo ljudi ovo. Ajde, ja ću iskoristiti, evo, iskoristio. To je to. To je jasno. Jebote, ne znam jel to pametno što smo iskoristili. Moramo biti baš pažljivi, bez tiskanja Čekaj da probam. mišića space. I može neko otići popravit bus, Lagan. please. Popravljen. Ja rešio već. Iskoristite svi ovo sad odmah, pre nego što nam video demo. Iskoristio. Sandi. Samo nemojte space, nikako, sad je malo... Može, probao sam ja space, lagano. Jel može? Da. Baba, ovdje probaj. Ne, ovdje se stavlja USB, samo... A šta je ovdje? Mogu da hakujem ovo? Da, može, tu je kartica, ako ja sjebem USB hack, onda možeš ti ubaciti karticu. Aj, neću onda. Ali sam prošli put sjebo, jer nisam uspio to skontat, tako da nadam se da Ma idem ću ja do sad WC-a, skontat. taman, idem do WC-a, čekaj. Kak je ono išlo ljudi, ja sam zaboravio. Ti počeo? Slobodno pogledaj na mobitelu koliki je ovaj rezultat, da. Počeo sam, da. Ljudi, ja zaboravio kako ovo ide, jebote, da ne. Kako ovo ide, Buros? Jebote dan, kako ovo ide. Aha, sjećam se Buraz, od početka. Mene sve nešto kopka ovaj space. Dva, tri, četiri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stanje sve u redu, još se kako je da znate? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What the fuck jebote? Zašto mi ne učitava koja sam dobro napravio? Momče, znate li jednu pjesmu? Nosim dva... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nema pojma. Zašto ti misliš da je to red? Previše ti misliš. To je to jebo, to bi trebalo biti to, mislim. Sve sam iskoristio, bolje nisam mogao poslagati nikako, mislim, ne taj oblik, iskreno. Mislim, ima, ali je ono razvučeno samo. Okej. Uspio sam. I did it, mate! Upadamo, a? Ja ću termalno staviti, može? Da. I
skupi lovu. Kako ide? Ušli smo. Mami, dame, o mami. To, man, I like your voice. So good voice. Ako, padne na 10 euro. Familijo, pa, baba. Pa, aco. Ni to pa na super chatu. Ma, buraz, iskreno nije mi ni bitno. Ako se proda, ako ne, ono šta ja znam. I ja jedno bušim ovu, jel tako? Da. Pa ni to. Mario, fan od donaciji, baba najbolji si, imam 25 godina, nadam se da ćete do kraja života gledat. Hvala ti Mario, vrate moje, veliki pozdrav za tebe, care. Jan, fan od donaciji, pozdrav od mene i moje predivne cure Leone, love you baba. Veliki pozdrav za tebe, brate moj, i za tvoju djevojku. Pozdrav. Šta si rekao? Znam ljudi za krila, lagano, di žurite, ono, nemojte biti tako, ono, šta ste se stegli, evo, imamo još i koks i krila i sve. Ko ima dve bušilice? Easy, don't worry guys, don't worry. Ja nemam. Od mene je jedna. Aj, može neko se rotira sa mnom. Ajde, nek se neko zamijeni s tobom, ja moram, krila i koks odraditi. Ne ti sad. Ko je ovaj? Ja sam, možemo oba dvojicu, Ma možemo. ne, idi dok se ne vrati ovaj. Ne, da, ja ne kuđe, aj buši. Reci mi kako se buši. Tamo samo priđi i mišiće. Dobro. Okej, ljudi. Ovo nam mora uvijek biti na brzom. Zapravo ne mora. Lupam gluposti. Prljav novac. Prljav novac. Kokain. Okej, moramo iskoristiti krila. Dijamanti. I mislim da je to. I iskoristit ćemo jednu bandašu. Ništa nam nije da jest, jebajem bro. Okej. Kolega, drži puške da im kažem nešto. Ja. Bez spacea, moram zaboraviti da space postoji. Ne smijem stisnut space, možda i smijem zapravo, viš, ne pojma. Glavi. Ćao! I kako ste? Broj 1. Nema bježi sa pod broj autobusa. 2, ukrali smo autobus, razumijete? Aha, vi ste ukrali to. Opa, ko je teta? Ćao, Me čujete? Aha, ništa. Da me čujete? Čujemo, da. Aj nek dođe jedan sa mnom vamo, ej. Kolega. Nek neko hoće tamo sa njima. Evo ja ću, ajde. Ovako da pitam. Šalio sam. I onda jedan sa mnom. Brate, ja brate uzeo samo jedno, brate. Da, pa jedna bušilica, jel... Uzeo samo 9 poluga zlata i to je to. Okej, to je okej, imamo mi kod mene 5 dijamanata i prljave pare. Kod Čomija isto, tak negdje oko 5 dijamanata i zlato. Ja 9 poluga ne mogu više, mi kaže treba ti bušilica. Pa da, za jedno je jedna bušilica, ali aj daj vidi. Sandi, ajde vamo, zamijen se sa Makedoncem, dođu vam bušit. Unutra bušiš. Kako bušim. Buraz, koji kurac si ti napravio, ono. Care, razjebao si banku cijelu, ono. Ja? Šta furaš ti na sebi, ono... Privlačiš metali, evo te. Aj, buši, brzo. Može ta. Isuse, bože.
Brim da nam je banka, ono, bungla na bolan. Neće mi, kako? Idi broj onu kako- drugu, broj tamo onu drugu, izbacit će ti miši čeć morat. mi da Mislim mene da ti ova, pucajte, eta. Pa vidi šta se dešava ovdje. Čekaj da probam ja. Evo ti tu piše ti miši če da izbušiš sefove. Bravo. Ide. Oj! Ljudi, imamo problem. Kakav? Zablokirana su nam vrata od sefa sa nekim sefovima koji su popadali iz... Okej, popravio sam. Nemamo problem. Kad izvučeš to, izlaz van. A pazite, nije ovo velika Verujte mi na voltaža. reč. Verujte mi Nije na reč. velika voltaža. Verujte Čega mi na reč. voltaža? Dobro. Znači, Tezera, moji tezera. prijatelji imaju slabo srce i ne želim tejc. Jel okej? Okej, dobro. To je moj prvi uslov. Drugi uslov je bez namjernog udaranja, što podrazumeva sljedeće. Ako se slučajno zabijete u nas, mi vam to nećemo nikako zameriti. Okej, dobro. Dalje, Može jedan Znači, 360 To opa, znači da dobro. znači mi gledamo vas kako vozite i gledate nas. Ako usporimo i stanemo, nemoj da nas udarate namjerno. Pogotovo jer se nalazimo u autobusu od... Jo, Odmah sutra tanže vince. Naš treći uslov je... naš Htio treći sam uslov reći je- 14 konja, ali Pet, ima ova mašina GPS. konja pun dobro, kurac. dalje. I naš četvrti uslov je bez blokiranja i prepreka skokova i bušenja guma. Okej. Krim 37, ovako, prvi uslov je da ih ne Paša, možeš raditi tezamo. jedan Drugi 360 uslov ovako, jeste bez bez udaranja namjernog, drugi uslov je, to jest treći uslov jest bez blokiranja skokova. i, Ništa, još što me sina, brat. Bez priče, zamolio bih vas. Četvrti uslov je najbitniji. Da sam raznio Tako. banku. Jel možeš izaći ti? Biti Samo da. neki krugih skokova. Samo da kažem zapravo. Biti skokova. Samo da kažem, što Biće se tiče skokova sa tezovanja- autobusom. Što se tiče tezovanja, ako vidite Dobro. presjedanje i mislite da sam vas ja slagao, vi nas slobodno tezate, ali presjedanja nema. Dobro. Znači, teklajte nas slobodno, ali nemojte molim vas da tezate, slabo je srce. Ček, Slobodno meni nas jesu šutnite, skokovi sa sapletite. autobusom. Upravo tako, skokovi sa ovim autobusom. Autobus je izgrađen u Brezju 1985. godine. U pitanju je Dusk Hound, marka autobusa koji ima izrazito veliku snagu i amortizere snažne kao konj. Može s ovim Što ne će nam ići. definitivno Sve nam je jasno. što će nam definitivno pomoći pri skakanju i ostalim Može 3 kruga oko scenama svijeta, brate, koje ne znam. želimo odraditi u ovoj potjeri. Tako Dobro. da zamolili bi vas stvarno da ispoštujete ove uslove jer smatramo da ih ima malo. A ako mislite da ne možete ispoštovati te uslove onda bi mi mogli tipa Pa... Nema potrebe za tim. turbušiti jednu glavu. Najste. Okej, jeste vi uzeli šta ste, pošto ste i došli? Da, Jeste, dobro. Zamolit ću vas da uđete u vaše vozilo, ja ću pretražiti taoca i koleginica. U redu. Ali nemojte krećati dok ne dobijete znak. u redu. Možete Ajde. izaći. Ja prvi ulazim, Oj, šta vas je, pa hajde. Aj ulaz. Čekajte, već. Ok, prebacit ću se. Dobro je zapravo, bravo. Oj, ovaj se nadrogirao. Ja sam ovo testirao jednom iz tračerce, ovo s tima. A može 3 kruga oko svijeta s ovim obići. Ok ljudi, malo me sad iskreno ono trema, evo moram priznat zato što jebote ono... Strah me je da se ne upali ovaj padobran mrtvi. ja za vama odidem, Bojim se da ono nije dovoljna visina s onog mosta, kužiš, evo malo me je to strah, iskreno ono. Bojim se da se ne upali dobro i da padnemo ili ne znam nija šta. Provjeri gepek. Sada spremni. Okej. Da ste spremni? S čime idu tamo? A oni nas ne čuju dobro, Čujemo, gospodo, spremni smo. Spremni smo!
Ne mogu, čekajte, molim vas, samo molim. Spremni smo! Naša priča. Ovo je Ajmo ljudi, Može, bolje dajte, pitanje, jeste vi spremni? Može, nismo, ali može. Okej, dečki, Ko živ, ko mrtav, ljudi. ko živ, ko mrtav, a please da budemo pažljivi kad budemo izlazili iz autobusa, da se ne zajebemo, da ne padnemo i to ono, kužiš, Ja znači imam jednu molim vas. ideju, možda nije pametna, ali možete čut. Ja se mogu žrtvovati za letice u ovaj helikopter. Aha, sa tvojim krilima. Pa nego, da Nemoj to vidimo, ba. radit. Ne, a? Ne. Pa ja ginem za braću. Vozi ih malo, Moja vozi ih. braća. Aj malo i prozaj, nema veze, da se malo opustimo, da se malo smirimo, može? Malo i prozaj. Malo. Neka misle da idemo na skok. Ljudi, bacite like! Bacite like, ljudi! Bacite jedan like, familijo. Ekica, pozdrav za tebe i Durima, brata, pozdrav. Da, Saša Matić, dobro si čuo. Nemoj. I Andrej, veliki pozdrav, fana donacije, baba. Luka Stipić, fana, subscribe. Di čeka. Tamo gdje ste skakali. Thank you, guys. Pa di je to, voraz? Pa znaju ovi. Samo čeka. Nemoj, čekaj nas bre u Nemoj paletu udarati negdje, mi smo za sekund samo. Jo, jeste vi sigurni da će nam upalit se ova sranja, Šta? Ja nisi vidio da se već upalio u banci kad sam razvalio sve. Šta kažeš, Sandi? Ali ja moram... Pa jesi Ja vidio da si sam usro, evo zapalio. iskreno, baš ne želim da ovo ne uspije, ono. Ja moram da se maknem. Čekaj, jel ti prilaziš sad? Tu smo, a? Jer samo ima za 4 mjesta, tako? Herić da ide, jel? Okej. Tu smo, ljudi, okej. Znači, bacamo se dole, nemoj da... Okej, zapravo, neću niš govoriti. Idemo sam to napraviti i to je to, okej? A kako se leti, to ne znam. Ne zna niko od nas kak se leti, buraz, ali... Bez brige. Znaš šta možeš napraviti, možda? Spremi se ti bacala. A? Budi spreman. Spreman je heli. Gdje si sad? Ne, spreman je heli, vi vozite, ja idem. Gdje si sad? Gdje je heli? Brate, tamo... Nije bitno gdje je heli. Dole ima ispod... Možeš se Izlazi. popiti, vidjet ćete kad budete... Idemo, a? Morate sa onog istog mjesta. Heli je gore iznad. Ne mogu ja za tobom. Ne radi. Buraz ne radi. Ne radi. Ovo, pazila po nas. Buraz ne radi, evo to si ti rekao. Što ne Pantela, gdje smo skakali dolazi. Da, tu sam ja. Gdje si? Imate mol. Buraz, zašto ovo ne radi, Pantela, dođe ovamo, Pantela. Pantela, gore. Moguće, nesto mi je heli, what the fuck. Pata, pa, brat. Buraz, zašto ovo Ja ne radi, ovdje. sranje? Brate, jel moguće ovo da smo se sjebali, brate, jebamo. Oj, rekao sam da nije dovoljna visina, Ma jeste dovoljna visina, Nije nego dovoljna. neće da upali. Nije dovoljna visina, vjeruj mi. Nekom radi, neko je na padobranu. Ko je na padobranu? Nekom radi, jebote. Nemoj kurčina. Jebem im ja sve za ono. No ima tejza, ne, a kurac moj tejza, džaba daješ uslove, evo te, frajer se odmah uhvatio za tejz. Ja sam možda pobjegao, kak vi stojite? Ja pa... Ne želim roniti, imam 12%, bojim se da mi... Šta si rekao? Na mene su dva, brate moji. Ja ću pucat, ljudi. Bilo dobro kad neko vidio od...
ne radi Heli Pantela, sjebao smo nas, brate. Šta ne radi, brate? Heli. Ne, naši. Pantela. Jebote, da, ne. Brate, nemamo ni telefon, ni bore da zovemo, kura. Da, ni me ne radi telefon, ne mogu zva valet. Da. Kak smo glupi, trebali smo modul onaj uzeti. Ise, koji kick se, buraz, ovo je nemoguće. Užas. Tu plan. Jel se mogu popeti na onaj toran, ljudi? Kurac, taj toran je iste visine koji ono, naš. Di ima neka velika zgrada visoka na koju se mogu popet? Jel ste pali, šta? A? Pali, šta da radim, aj reci. Pali ste svi! Hugo, znaš da je bila tamo neka stara mehaničarska? Znam. Tamo sam ja. Fuck. Daj me, Buraz, na koju bati me, točno bate. staru mehaničarsku misliš? Ja izgledam dobro za sad. Skroz na mol dole. 928. Mene juri cijela patrola, brate. Hugo, znaš otprilike gdje si da dođem po tebe? Da, na dokovima tamo. A ja sam tamo. Ma ja sam na dokovima, dođi Pantela, molim. Devet, 2-3 sam, na 9-2-3, a me možeš kupiti s helikopterom, molim te. Sačekaj, auto dolazim po tebe. Jes to ti? Sačekaj me. Ne, nisam, sačekaj, op. Devet, 2-3. Mene cijeli je. Buraz. Jes ti sa helikopterom? Na mene cijeli. Jel Pantela s helikopterom? Nije. Bježi odatle, panduri me prate, bježi. Sam ne skreći mi vam oko 924, 925, Dobro, prate mene, okej.
Jebote, dani, mrtvi most, ne radi nam. Skinuo sam jednu patrolu. Kako me prate rata? Okej, odračao mi ovo, sam trebamo nekako nestati odavdje. Bacite like, ljudi! Bacite like, ljudi. Okej. Čekaj, Maki, jesi pao? Pišite plan, glupi plan, poglupi plan nisam vidio nikad. Hoćeš da te skupim? Neću drugat sad. Ti si kurc. Lagan si, Hugo, lagan si, brate. Aki, mogu tebe kako spas, brate. Ne možeš, brate. Jo, ja mislim da ću ja pobjeć, što je najjače. Ja mislim da ću ja pobjeć. Ja mislim da sam ja pobjegao, ljudi,